Tatangal daw kakabsat ki kwa mapan na man di ilaganin. Wagamin adati nagtungtungan me ajigar arim kanya. Kahit naki agkita kami nga sigidan. Hangko pa gamin nakikita suna kakabsat barbaring tatangal daw ki makitak mitten. Mga kasla idi na minsan nga napaay na handa nga sinipsipot di lalaki nga makasarak ko. Tatta baka gasat kumitin day tuyon. Barbaring agkinita kami. Pan naman palagbayad ti bilmi kakabsat ta narigatin baka mapugsaran tayo ti kuryente. Dagas ko man pa ilang kakabsat. Nakadanon na kong kakabsat ti ilagan. Ngim on the way kano kalang suna. Sakman da gurura yun. Ang kumauray so nang kakabsat so nga nanganak pailaing pagugurayan pa niya na. Tasak naman ti gururay ti kastuyaw. Habang pag-uurayan kanya na so nakakabsat napanakman ti molo umit ng isunan. Nakita gawa dati nagi kasla kang panunutik nagpagkukis takpay lang pag-uurayan kanya na taano kuwanit tap na nyulok nga kunada. Ay kakabsat ti habang pag-uurayan kumay nakman pa ilang pagkukis. Nalbas namin lang ang nagpapukisin kakabsat ki kwa. Ngala tatake umpay jo urayik. Nyamit ti kastuyig. Nyamit tin kakabsat. Napaay man direct na ako. Nagawid man nga disoresin taang ko man nakita di arim kanya ko. Sabay binulod ko ti motor ni Cherry. Nagawid ako na baka berperupin na. Anyamit ti kastuyin kakabsat. Manupay nga tanga lalaki ti mangkastoy kanyak ti pinagreknak. Lalo ta, edi umuna. Adya gamin umuna nga lalaki nga mangululi ko makanyak ki hanga nagkipagkinita kanyak iti damdamo. Tatamay kadwa manin nga daagarim. Naglikos na paimit kanyak nga tatta kami agkita. Nga natatta mano oras na nga nag-uure man di ilaganin o manin. So nga nagawid man nga disorasin, medyo nasapsapat yung pinagawid ko tatanga kaslay din mo na nga kwa nga nasipsip ngitan na nga nag-uawid. So nga may salatan adi bagada nga kwa. Stay single latan. Ta naragdragsak maramin mo pwede kayat mo.